арбитр Эрбалат Мухаммедалинов, Казахстан, боковой судья Валерий Алексеев, Красноярский край, руководитель ковра Евгений Павлов, Бурятия. Послушайте информацию. Кишкула-Кыргыз. Лидия Соловьева, срочно пройдите на построение для выхода на награждение. Kishkula-Kyrgyz, Lydia Solovyova, please proceed for the awarding ceremony. Уннары умсалап бияққа. Берме. Iki-ikiga.
Kendiger, kendiger. Soğuk da soğuk. 2-2'ge. Baltaramizda kaldı kapı hüldürü. 2-2'ge. Durma. Kendiger. Kendiger. Minutani kaybat bir yana kaldı. 2-2'ge. Nereye kıtadır? Ketat. Hamsa. Ketat. Tunggu ada putrai. Orokka. Hamsa. Wow, keras. Бал красному. Bir bağlı verdiler intikam sanıyla. Rozundaga işitkiga kıyan her. Şimdi çok günde kaldı. Kırgıtlarga bu ikiz kıhılkımız. Evgenia Agorodnikova, Liliana Победительница Rozina. Лилиана Рожина. Liliana Rojina. Молодец. Контакт. Начинается церемония награждения победительницы призеров весовой категории до 62 кг.